izina rya Yesu kubera amashimisha Imana. Icya kabiri kwizera, ngo unyizera ntazogira inyota. Mu bisanzwe mu by'ukuri wizera Yesu Kristo ntabwo umaramara. Yesu ashimwe cyane. Wiringiye Imana ntabwo ushobora kumaramara. Amen, amen. Rero uzabona kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Rero uze kubona kano kantu kandi akavuge, uze kubona abantu baguye mu ishengero ryiza, rya Katolika. Mpamvu mvuga ni ishengero ryiza ryaraneze kandi tubanye neza. Yesu ashimwe cyane. Rero ntabwo ushobora gutuka umubyeyi wawe. Yesu ashimwe cyane. Nawe bagwaye amahere. Amen. Nta kanenge ndabatora, nta kanenge bafise. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Nta kanenge batora kandi nta kariho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Gusa murabizi umupatiri ntagira abana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo rero ufise abana maze kugira n'urugo, urumva ntibikunda yuko ukomereza hariya. Yesu ashimwe cyane. Kandi uriya muhamagaro w'abahanuzi kugira ubushikire bizogora cyane. Amen, amen. Kugereranya n'abasenyeri bisaba ko wagiye kwa papa. Yesu ashimwe cyane. Bisaba kubwira papa nyine kugira ngo akwatire kandi bigenda neza. Rero muri byakunze, ariyo mpamvu twaciye Imana idushyira muri kino kibanza, ikadushyira hano mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu ashimwe. Twaravuze hano n'ababikira turaronka. Ababikira n'ingwiki, ababikira abihebeye Imana. oya, kwibukira ni ikintu cy'ikirundi, ni isugi. Yesu ashimwe cyane. Ni isugi bidashaka kugenda kurongorwa, ngo natwe tuzabagira hano turabafise, tuzabagira. Ndavuga ati no, jewe sinshaka kurongorwa, reka mbe ndarindire mubonere Imana, ndirindire Imana. Sibyo none? Sibyo? Sibyo? Marabyasi. Yesu ashimwe cyane. Hano ntababikira tuzakwakira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuzakwakira nyine abakobwa bashaka kurongorwa, bashaka gukora ibikorwa, ariko tubikore byose, ariko natwe twaragiye hariya bahita mu Burundi, kera bahita mu Burundi. Amen. So rero Imana iduhezagire kubona bashoboye kuza. No munsi dufise umunsi udasanzwe, turasengera abo tuzosengera umwaka uza. Itarike nayibonye, umwaka uza azoba ari dimanche ya mbere y'ukwezi kw'indwi, azoba ari itarike zibiri. Yesu ashimwe cyane. Twitege zitatu. Azoba ari itarike zibiri. Amen, amen. Biharuye azoba ari itarike zibiri, no munsi y'itarike zitatu umwaka uza azoba ari itarike zibiri. Azoba niyo dimanche bayumve. Rero bazobe barategura ikositime, abategura urutano, urategura urumva amezi 12, si make ariko kandi si benshi. Amen, amen. Urategura n'umutobe wa brandi, uzoba wazimbye, uzoba wateguye n'imibinyu. Hari imibinyu yitwa mu ijuru, abadandaza nabo n'abana beza uhivere mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Yamunyoye umubinyu uri mu ijuru, yerekana uri mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe. So mubyitegurire rero, bizogenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Nizo tariki zibiri ntibizoba ari nk'ibi. Hazoba hari amateleviziyo menshi, urabona umunsi hari televiziyo imwe, ariko hazoba hari amateleviziyo menshi, televiziyo nkuru y'igihugu, kugira ngo bihagurutse muravugana. Yesu ashimwe cyane. Barakubaza tubise gute? Amen, amen. Yesu ashimwe. Barakora mu gitoro cyarazimvye, kandi bumva ni ukuri igitoro cyarazimvye nyine, kandi kizakomeza nyine kirazimvye, kizakomeza kizimba. Rero ijambo mfise ahakuru ni ryabo, ariko namwe n'igiwanyu. Mbere ko tuza kubasengera mubyumvirize, ni amavuta mashasha bakubwiye ko ubundi twese ubuze umukristo bisigura umuntu aba yarasizwe. Yesu ashimwe cyane. Uba warasizwe. Rero umuntu afise amavuta
y'Imana. Umubirize neza nawe urayafise. Buri muntu wese afise amavuta y'Imana, uwo muntu abwirizwa kuzana impinduka mu buzima, abwirizwa kuzana diferanse mu buzima. Amen, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muri aba bantu tugira dusengere, nawe aradutema kwa amavuta. Wumve ko ibibazo ngo biroroshye, yenda rekubarire kugira ngo ubivemo hakiri kare, ubivemo hakiri kare, ubivemo hakiri kare, ubivemo hakiri kare, ubivemo hakiri kare. Ufise amavuta y'Imana uzana impinduka mu buzima. Unyumvirize neza, ubana n'abantu kuko bagukunda. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Ubana n'abantu kuko bagukunda, oya, aho ubana n'abantu kuko ubakemurira ibibazo. Amen, amen. Yesu ashimwe. Ntuzobana n'abantu kubera bagukunda, oya, uzobana n'abantu kubera ubakemurira ibibazo, ubasengera, wahanura, wabarira bya bindi nyene urabizi. Kandi iyo basengeye bazofashwa, kandi barafashwa. Yesu ashimwe cyane, amen. Ariko bagahindukira bakagira bakagutuka, ibyo rero utabyemera ugekorera. Hari umuntu ivanyira n'umuntu w'amaraso adavuga ko yasengeye agaruka amutuka. Yesu ashimwe cyane, abameze nk'abagazi. Yesu ashimwe cyane, bagaza ku mashini umuntu ya perezida 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 agaca ko baratifatifana. Yesu ashimwe cyane, amen, amen. Ariko umuntu usengeye kandi ukamukemurira ikibazo akagaruka akamutuka. Yesu ashimwe cyane. Izo ni imbaraga z'amavuta. Yesu ashimwe cyane, uko niko amavuta ari. Bagira ikibazo kandi babandi nyene kandi barabimenye, ukongera ukabasengera bakongera bagafashwa, basubirayo bagakwaba. Amen, bagaruka kandi ukabasengera. Uko niko amavuta akora. Yesu ashimwe cyane, amen. Uko niko amavuta agira akora. Amavuta rero ntabana n'urukundo rw'abantu. Yesu ashimwe. Amavuta ntabana n'urukundo rw'abantu. Amavuta abana n'ibibazo. Wewe ugira usengewe ugiye gukemura ibibazo. Yesu ashimwe cyane, amen. Abashonje uzabasengera. Yesu ashimwe cyane, uzabaremesha. Amen. Utihumura nawe uzaba ushonje nta kibazo, uzaba wabimenyeye, uzaturigisha, uzazuragira ntendema wimenyereza kwifunga kaca kwisozesha, wimenyereza umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu. Yesu ashimwe cyane, uzosanga wamenyereye ubwo buzima. Amen. Kandi uzakubyibushe, uzobusa neza. Amen, amen. Rero uzabakemurira ibibazo. Hazoza umuntu akubarire atari mu bitaro ufise uwo munsi, kubera amavuta ufise, umukemurira ikibazo. Tigere umusengere, ntuzureke kumusengera, uzomusengere kandi umwature ko ijambo ryiza. Ijambo uzomwatura ko rizamubwira ko imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Nigeze kubona yari umuntu nyene baramuzi, yasengera muri Roche, araza afite ikibazo cy'umuriyoni. Yesu ashimwe cyane. Genda afite ikibazo cy'ibihumbi ijana, wafite ikibazo cy'umuriyoni, ndamuhanurira bari mu gatoki umuriyoni urugo nyene amuronka nawe. Yesu ashimwe cyane. Araza arashimira Imana, none ngiye byagenze gute? Je n'ibihumbi ijana rwose ndabironka. Izo ni imbaraga rero z'amavuta. Amen, amen. Ntuzogira ishari, ntuzogira ikuzabwira ati Imana ishimwe. Amagukore kw'amavuta akora mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi, amavuta ntakenera gushimwa. Yesu ashimwe cyane. Amavuta ntakenera gushimwa, akenera gukemura. Ntuzabwe munasenge umuntu washimire ngo wavuge neza, oya, wewe ucuzi uzaba wakemuye icyo wabwirizwa gukemura mu izina rya Yesu. Amen. Weza wakoresheje amavuta uyahawe, wayasigwe, weza yakemurira kandi uzayakemuza ibibazo kandi bizagenda neza. Uzakurandikisha ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikindi, wasiba amavuta ntazavuga ngo ndicujije. Yesu ashimwe cyane, amen. Uze wicuze, nimba mani bitekereze, niba ubona wakwicuza ubireke. Amen, amen. Hari umuntu yicuza, akicuza ati ese nabigiriye mu iki bino bintu. Umuntu akagenda ari umubikira yaraganye mugabo
muri kuva gatoya muri kuva reka mudondere umufurera kandi wagiye wabitekereje. Yesu ashimwe cyane. Nta mukagenda ugatanga ubundi buzima, oya uri wowe wicujije. Amen, amen. Hari abantu benshi nzi twakoranye umurimo w'Imana, twakoranye umurimo wa protokole, ariko ubu sinzi impamvu badasenga. Turahura bakambara turi dusengera kugira. Yesu ashimwe cyane. Warakoreye Imana ugakora n'iki kintu uzokorera Imana mu mahirwe no mu magorwa, ufise udafise. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ntihagire umuntu azakubesha, uretse abantu bamwe bamwe nabo twabavuga ko mu bihe byose tuzokwamba ufite byose. Hari bari bukiri bava ngo n'umwami yarategeke ubushimwe, kandi yarafite byose, abafite byose. Amen, amen. Abafite byose